الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه وامتثلوا أوامره وانتهوا عن نواهيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا أن الحج من أفضل العبادات وأجل الطاعات، وهو ركن من أركان الإسلام، ولا تقبل العبادات إلا بأمور منها الإخلاص لله تعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وإن الواجب على من أراد الحج معرفة مواقيتها الزمانية والمكانية. أما الزمانية فهي أشهر الحج، قال تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأما المواقيت المكانية فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوزها بدون إحرام، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، حيث قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذه المواقيت لأهلها ولكل من أتى عليها من غير أهلها، لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث ينشئ. إن يتي الله سبحانه وتعالى Allah jomirawo tedduɗo towɗo mawɗo seniɗo hanaɗo yettede, ɗe jarnamo kanko Allah weltanomo e dow kala nema e ɓural e teddungal e yurmede. Iɗen seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga, o ala nando, o ala kafidiɗɗo, o ala yerujo, o ala disodirteɗo. O handi kanko tun o jeeyi dewal ngal wono o jeyiri non, o hertori non tagugol tagu ngun tagore nen fuu e ne'ugolɓe, wono o hertori non, o jeyiri non dendanangal inɗe makko e sifaji makko. Eɗen seedo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jiyaɗo Allah, nulaɗo makko, suɓaɗo ɓurna, yiɗaɗo hoola, nuliraɗo gonga, nulira sabu yurmede wonande tagore nen. En toro Allah juulu e maɓɓe, o juula e dendanangal ɓengure maɓɓe nen. Yo Allah juulu e kala sahabajo maɓɓe, yo Allah juulu e dendanangal iwtirɗo ɓaawo maɓɓe, ñentini sunna maɓɓe on, jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. Musidɓe tedduɓe, hulen Allah tedduɗo towɗo mawɗo o, Allah hino hana hulede e hoore gonga e hoore soobe. Hulen Allah ha ñiɓen e dendanangal ko o yamiri en kon yeru feere meɗen nden fuu ko alda e raɓɓindinare. Hulen Allah ha woɗɗitoɗen dendanangal ko haɗi en kon fuu e muɗum, sifitorgol non ko ɗum woni polgal, ko ɗum woni malal, ko ɗum woni kisal, ko ɗum woni daɗal, aduna e ñalande darngal. Allah tedduɗo towɗo seniɗo mo wi hekkone yo gomɗimɓe, hule Allah hattinirde no o hana hulirede non, ko satti wowota on maayu si wona kon julɓe jebbinaniɓe Allah. Musidɓe tedduɓe, ande wondema koko wiyete hajju, yawgol juuroyo suudu Kaaba, juurorandu dewal happangal hertiningal, ɗum ko jeeya ɗum e dewe ɓurɗe e mawnude e ko Allah rewirte. ɗum ko jeeya ɗum e ɗoftareji ɓurɗi teddude e ko Allah ɗoftorte. Hajju ngun ko tugalal jeeyangal e tugalel Islam. Nuraɗo maki sallallahu alaihi wasallam tugalel Islam ɗen, Islam o mahama e tugale jowi. Jawabangal ɓe maki ko hajjogol ka suudu Allah hormantendu, wonande on heɓuɗo feere, wonande on taganaɗo. Hara non ngu hajju wona tourisme yagal, wona yahugol waɗa fiikaari waɗi, wona ngembi
wona ɗaɓɓirɗum geɓe wona ɗaɓɓirɗum teddule hajju ngun ko dewal hunde si wiyama dewal haray koko Allah tun hana ɗaɓɓirede koko hana warrede e none hertiniɗo no sariya on happiri non no sariya on ɗaɓɓiri non ko ɗum waɗi si gollal hay e gotal ngal baraji ɗaɓɓirte heɓortako tabitirta ñiɓanta joma muɗum si wona wondude e sartiji ɗiɗi sarti ara noon ko laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala e gollal ngal hara golle ɗe wonɗa e waɗude ɗen ko Allah tun woni ko faandiɗa welaye Allah on tun woni ko ɗaɓɓuɗa joddi Allah nin tun woni ko hilniɗa hono wonɓe juulude ɓen terte darugol technicien ɓe hilne khutba on hilno ɗon khutba on wiwɗen dewal hay e gotal timmata wonata dewal ɗaɓɓangal si wona wondude sartiji ɗiɗi sarti ara noon koye taw ko Allah tun faandorɗa ngal gollal ɗon hara ko ɗaɓɓuɗa ton ko wela e Allah on joddi Allah ndin yeeso Allah ngon kanko tun Allah woni ko faandiɗa e kene e gundo ko feññina e ko suuɗa hara a ɗaɓɓa ton yo goɗɗo yi'u kala yi'uɗo o yi'or o ɗaɓɓanoka ton yo yi'u a ɗaɓɓa yo goɗɗo nanu kala nanuɗo inde muɗum o nanor na ko faanda non a ɗaɓɓa yo goɗɗo manu kala manuɗo ɗum coobi ɗum o waɗu tun kono wona ko o faanda wona ko o ɗaɓɓira o ala geɓal e golle ɗe waɗuɗa ɗen koye taw gollal ngal fof ko Allah tun kanko tun subhanahu wa ta'ala woni ko faandiɗa e ngal gollal ɗon sarti arano on ni sarti ɗiɗa ɓon fiyo dewal maɗa ngal wonu dewal fiyo ɗum rontinani joddi ndi ɗaɓɓuɗa e muɗum nin koye taw hiɗa ñintini annabijo on sallallahu alayhi wa sallam hiɗa ñintinimo e gollal ngal gila ka fuɗɗode haa ka hattode hiɗa ñintinimo e nder gollal ngal konngol e kuugal hiɗa ñintinimo noone e nokku e saayi kala ko o waɗi warra no o warri non waɗa saayi nde o waɗi nden waɗa nokku ka o waɗi ɗon na waɗirgol no mandori na waɗirgol no tawri mawɓe muɗum na warrugol no ƴettiri non e juuɗe karamoko mum no wawi wonde hara karamoko ma no hawre sawaba no wawi wonde hara ɓe hawra e sawaba ɓay non annabijo on sallah sallam kañum ko hawruɗo e sawaba ko hiwanoɗo reena o faljatano o yejjitatano ɗo yo o yottinde nulal ngal ɓawo toon faljira no heɓamo ko neɗɗanke sifa meɗen kono ko yowdiri kon e diina kan Allah no hiwimo e faljugol no hiwimo e yejjutugol no heedimo e sheytan ha o yottina ha heɓo anduɓe nanuɓe faamuɓe wawuɓe gollitirde ko ɓawa toon si gejji ara si goɗɗum go ara e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam sabu neɗɗen kako mum idan ɓeɗo nulaɗo sallam ko ɓeɗo ñintinte ko ɓe waɗi kon no ɓe warri non kaɓe waɗi ɗon e nde ɓe waɗi ɗon siko limante ɗum limore nde ɓe waɗi nden fof koye taw hiɗa iwtire ɓawa maɓɓe ñentiniɓe waɗi sifa no ɓe warri non copie conforme à l'original koye taw ko ni nandiri si lutodiri ya andu ko marɗa ka Allah koko nandi e ko ɓe waɗi kon sihino laaɓani Allah amma ko tawi ko nanda e ko ngal waɗi kon ɗum ko an jeeyi ko an andi to hommo ƴettante Allah memata amma si woni kan a wopi laɓɓinangol Allah ya andu wona dewal waɗuɗa a waɗi tun gollal Allah non hajaka e golle men aduna yankeje ɗen ɗum ko fimen ko dewe ɗen kanko woni hakkunde meɗen e makko joddindi o fodi ndin ko ɗum ɗon o yowindiri e muɗum ko ɗum woni dandugol ma yiite naade aljanna a heɓi ɗum ɗo wo si a sifitori rewɗo Allah laɓɓinani Allah e dewal ngal ñentini nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam e nder golle ɗen ɗum ɗo ko golleji ɗin fof dewe ɗen fof hino jeeya eɗen dewe golle hajju ngun haɗa non ngu hajju no mari ñaawoje boyi no mari coɓɓi coɓɓi no mari calɗi calɗi khutba meɗen on ɗo hino yewta en fi coɓɓi ɗiɗi soɓɓudanuru ndun ɓe wi en wondema yo en andu wondema hajju on hino mari e wawtuji e nokkeli happaɗi hajju on no mari saayi ka waɗete ɗon himo happana keeri ɗin keeri ko nokku yankeji e saayi yankeji keeri gon ton ko waɗu toon ko saayi on saayijo ko ɗi wiyete almawaqitu alzamaniya
ko sayi ka tawata ko fendo don hajju wadete goddo e motako e suma ya makka wiyano e hajju goddo e motako e rajibi ya makka no yaade hajju ya hajju mum hino happana Allah wi al hajju ashhuru ma'lumat hajju mum ko lebbi andadi happadi andadi di lebbi ko juldandu e sabbordu donkin e donkin di do tati ado juldandu mo yahi makka wona hajjo yahi ko hajugo imma ko umra ma ko ziyara tourisme yagal ma ko golleji makko yahi bawo donkin wona non mo yahi makka harena hajjo yahi e nden di lebbi do tati si afando to hajju si anniyan hajju ko e nder di do woni ko don den golle don wadata dum kadi ko atti nyande jeenay donkin gila ka juldandu nati ha nyande jeenay donkin sabu si jeenay o feƴƴi hare hajju mun den hitande don kadi ko timmingol fewndi nato we mudum hesun mara dambugal natrigengal so kama ko wonnobe ton be woni timminde hajju mudum hare kon do woni go keeri hajju ngun kerol sayi yanke wongol ko dido juldandu don ko hikkinde sumayendum e sabbordu donkin hikkindu don dum e donkin hikkindu don dum dido tati woni sayi hajju ngun kerol dida bongol none do none dimmo on e keeri din ko keeri nokku yankeji din keeri ko nokkeli dinulaado sallallahu alaihi wasallam tobbino be maki kala fala do hadde hajju ma umra wona yo o yewtu din keeri don hara o horminaki hara o anniyaki hara o natali e gollangal ko dum woni din keeri hino happana cende laawi lollunodi fewno den nyande natirdi makka din yiddin no happana no ben tawdo wona e din keeri don nayi di laawi don natiri ko laawol ngol o natiringol ka buri battagol e din keeri don woso fewondiri e majji hare kanko ko fewndo don woni kerol makko ngol no anda laawi din baawdo fewndo on say naadi woni gollude mana dintum woni gollude fewndo do jon laawi din no duri bay fayda burbe dudde ben ko avion yarata avion jeden fo na laawol gotol ardata iwray kende den fo yahwol makka hare non be ka iwri wo kerol hikkonningol e mabbe ngol nulaado happunongol burgol be badade ngol woni ko nanongol won tan woni ko nyaamo sibe fewondiri e makkol be heedondiri hare ko fewndo don woni kerol mabbe ngol kambe kadi ayno din keri sallallahu sallam happuno be happani yimbe madina ben nokku wetedo dhul hulayfa on nokku hande ko nder saare ne fayda jeya naati nder saare madina den hodama ha hewtoyi ton no batti bawo do fewndo mabbe har don nander madina jeya wiatake madina no batti no ka wetedo madina yani julirden ka wondon e ko woni sera mayre kon hodo hingo ngon wodditaki ko yimbe madina ben ma rewobe madina ben uri e miigatu mudum kerol mudum gol uri wodditade makka kam ko be wi rasul sallam to dani be don sabu urnugol be sabu yidangol be njoddi bunde rudude sabu gila kabe naati don ha makka on tan distance mo be hata don no juuti buri diya keeri ha makka enderon tan don fo hare hajju kejon ma wondo wadde umron fandi do umron mo janto inde Allah himo senina Allah himo janga alquran himo mawnina Allah himo wotindina Allah himo wona kongudi moddi mo yamir ka moddi mo hada ko bonni ndo fo ko baraji wodani mo tampere nen tun nder sete yagangal bay ko fi Allah woni mudum ko jeddi o marika Allah idan yimbe madina ben ko dul hulayfa mon ko happanano yimbe sham ben sham ko leyde Palestine Ordon woni Jordanie Palestine Syrie e den leyde telenton ko on zone ton wieteno sham ha joni no hawti wiede sham ben no happana nokku wiyetedo juhfa yimbe najil ko yure ben telen Riyad ha sengo do mudum ton ko ben don woni ko happana nokku wiyetedo don qarnul manazil kany yimbe yure be Yaman bi fenno say bal bi adol islam Yaman ko Yaman wiyete iwrobe ton ben ma telen ton hara ko lawol mabbe be ardata ben non kany kan no happana kerol wiyetengol yalamlam dino keli do nay kala ka iwruda e dido naya feƴƴu on nokku don hara a horminaki ko don horminagol ko anniyanagol hajju ngun notagol Allah noddango hajju ngun wobe si wiyama horminagol be sikke ko haddagol wudere nen ƴetta wanare nen
na ɗum non ko ƴettugol conci ihram wiyete seede muɗum sonnaɓe kañum ala wudere ala wanare joni si wi'ama go wudere nden wanare nden woni horminago haara sonnaɓe ko onno horminorta kamɓe na wudere wanare andi ɗon haara kamɓe ɓe ala horminagol jon non fof no fota ka horminagol gorko o sonnajo o haara horminagol ngol ko fandagol ngol anniyagol ngol fiɓugol natugol e golle ɗen notagol Allah ngol soti hewti ɗon nayi o feƴƴi ɗon o notaki Allah o wiya labbayk allahumma hajjan soni ko hajju tun o fandi siko hajju e umra o fandi tawa o hawtindirayɗi e nder ɓornande wotere nden o wiya labbayk allahumma umratan wa hajjan so tawi hawri ko umra on woni e natirde o gaynida e umra few o yalta e ihram few o horminoyano hajju ngun ñande wiyata e hajju ngun fuɗɗo ko ɗoni ñande jeetati on say kadi o hormino e on say so tawi ko onone ɗon on natirde hare ko yo notor Allah umra on wiya labbayk allahumma umratan kam ko ɓe go wi o watta ɗon mutamatti'an biha ila alhajj hare ko wolugol goto e ɗi konguɗi ɗo tati selon none hajju ngu wonɗa waɗude ngun ko ɗum ɗo woni horminagol ngol hay neɗɗanke on nayi o feƴƴugol keerol ɗon o horminaki wonande gorko on o ƴetta noon conci ihram ɗin e charteji timmineyɗi horminanagol makko ngol ittugol conci ñoaɗi ɗin e ɓorno wudere nden e wanare ɗen e ko nantata e muɗum haray ko ɗiɗo woni keeri ɗin ɗi keeri ɗo hino filla e hadiseji boyno jeeya e muɗum hadith ibn abbas radiallahu anhuma ɓe non sallam ɓe toɗɗike ɗino keeli ɗo ɓe maki haray ɗiɗo ko toɗɗanaɗi yimɓe majji on ayi yimɓe ca'e wolade ɗen yimɓe madina ɓen yimɓe yaman ɓen yimɓe najid ɓen yimɓe sham ɓen ɗiɗo ko kamɓe toɗɗana e kala tawɗo wona eɗen ca'e ɗon jeeya kono ko ɗon woni laawol makko watti ɗon kala tawɗo wona eɗen ca'e ɗon jeeya wona e ɗin laawi ɗon o rewata kono laawol makko ngol ka ɓuri ɓattorde e ɗi keeriɗo wo hare ko ɗon woni keerol makko ngol ka o feppodiri e ɓingol keerol ɗon wo koyo o hormino si o feƴƴa ɗon koyo o nooto Allah no jantorɗen ɗo ni woni koye batowal woni koye avion woni koye auto woni ko none go o woni e yarude aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فاتقوا الله عباد الله فقد فاز وأفلح من اتقاه وخاب وخسر من خالف أمره وعصاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يتي الله سبحانه وتعالى den jarnamo kanko Allah weltanomo iden seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede gonga iden seedo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jiyaado Allah nulaado makko en toro Allah yo juulo e mabbe o juulo e dendanangal be ngure mabbe sahabajo mabbe yo o juulo e kala witti do baawo mabbe nyintini sunna mabbe on jokki batteji mabbe din ila yawmiddin Allahumma amin. Musbe teddube hulen Allah malore nden e polgangal e dadangal fo ko wodani ko herani ko sifatordo kulol Allah hulen Allah woɗɗito ɗen yeddugol Allah ngol ko sabu malkisal ko sabu tana ko sabu heɓugol tikkere Allah e lette makko ñalande dargal Allah dandoen Allah wi e kono gomɗinɓe huule Allah wolon konngol moƴƴol Allah moƴƴinana on golleji moɗon ɗin o yafano on bakkatuji moɗon ɗin kala wo on ɗoftiɗo Allah e nulaɗo makko on haray o fooli polgal mawgal. Musidɓe tedduɓe ɗi keeri ɗi jantiɗen ɗo nokkuyankeji tati ɗiɗo ko fii tawɓe ko ɓaawo majji wontiri amma wontirɗo sengo nder majji wono wonɗo hakkunde dul hulayfa e makka ma wonɗo hakkunde juhfa e sham e makka ma wonɗo hakkunde qardil manazil e makka ma wonɗo hakkunde yalamlam e makka hay on ɗon kerongol no ɓaawo makko kanko o rewata e maggol simo yawde makka nulaɗo maki sallam on ɗon kaka
suudu muɗum ka woni sincude ɗon umra yani ka woni fokkitude ɗon ka woni ɓorade ɗon kanko ko ɗon woni horminande makko nden haray ko ni woniri tele makka keeri jon noon en jantike ɗo fi notagol Allah noneji tati ɗin noneji tati ɗon no timmini wondema noneji hajju ɗin ko tati haray yahoɓe hajjuɓen no hani jangugol ɗum ɗo ɓe faama moƴƴa o tigi suɓo ɗon ko newani ɗum wo itati noon hiɗi selli hiɗi timmi joddi ka Allah subhanahu wa ta'ala o suɓo ɗon ko newanimo wo o suɓora kulol Allah o rerɗa e ko ɓuri mawnude kon o ndaara noon kadi feere makko nden o rewira ɗum noon Allah subhanahu wa ta'ala hara ɗin noneji tati ko noone wiyete ɗon attamattu ko dakmitagol on ɗum fara e dakmitagol ko waɗugol hajji e umra e seteyagal gotal harna ya yahu ha makka waɗa umra arta yaha kadi setande go fi waɗugol hajju ko ya yahu lawol gotol waɗa hajju on e umra on kono hara ko horminan ɗe ɗiɗi horminoɗa ka kerol ka wiɗen ɗon notoɗa Allah umra ya waɗa umra on wangagol suudu kaba yaha safa hakkunde safa e marwa ka bende laabi jeɗɗi yaha femboɗa ha laaɓama raɓɓiɗina sagañi ɗiɗo tati haray a timmini umra on itta conci ihram ɗin dagintina horminan ɗo umra ma hajju no wodi ko harmi e makko piji tawayɗi harmanano mo siwa sabu hajju on ma umra on yaltugol e golle ɗen ɗin ɗon daganoma ko ɗum woni yaltugol e ihram on haray a gayni a yalte ihram on itta ɗen gude ɗon ƴetta conci maɗa ɗin wura gurdam maɗa wonnuɗa e wurude ɗan kono ɗo woni waɗugol umra on habbitoɗa noon hande kadi makka ton ha ñande jeetati ko ɗon golle hajjuɗen fokkitante ƴetta kadi ihram on ɗo a yiltitatako ka keerol an ko e nder keerol ngol wonɗa en wi wonde wontiɗo ka nder keerol kaka o woni ɗon horminoɗa ɗon fi hajju on yaha waɗoya hajju on wongol walugol ñande jeetati mina yaha bimminen ñande jeenayi ñalla arafa iwa ɗon kanange muti ara musdalifa wala ɗon si weti bimbi yaha bugoyo kaaƴe ɗen yaha wangoyo wangande hajju nen waɗa safa e marwa hajju on wonande on adintinɗo ɗin ɗon rerɗuɗo waɗugol ɗi fewɗo ñande nder sa sallam waɗuno ɗiɗon ɗin ɗon no newna nennugol ɗum yiltito ara fembo hirsa so tawi ko waɗɗinoɗo hirsugol e hoore muɗum habbito nowande kadi mina ɗon wona ayyamu tashrik ñande sappo e goo sappo e ɗiɗi ya bugo kaaƴe ɗen bimbi kala si hawjiti iwgol ton no wawi hotude makka nden ñande so tawi o wangoyno o yehi safa e marwa ñande sappo hare golle hajju lanni so fala bimbi nden ñande o arta ñande sappo e tati so tawi mo yiɗi nennagol o wonta mina ɗon ñande sappo e tati wiyata bimbi o yaha bugo si hawri o wanganoki o yaha o wango o yaha safa e marwa si hawri o wangino ñande sappo kankadi golle hajju lannirimo ko wangagol wangande wayintorde nden heddanimo o wango o hewtoya ka makko hare ko ɗum ɗo woni waɗugol hajju hara ko tamattu en jantiki fi hirsugol makko ngol noone ɗiɗa ɓon ko waɗugol hajju on e umra on e laawol gotol e horminande wotere oɗo kañum kadi ndemo hormino ka keerol o notto Allah waɗugol hajji e umra labbayka allahumma umratan wa hajja Allah mi notike mo waɗugol umra e hajju ka hormini ɗon o ƴetti gude ɗen o ɓorni o yaha makka so hewti mo yiɗana sar'inana wangagol nde wangande ɗon na wangande umra na wangande hajju ko wangande ziyara juragol suudu kaba ɗon so wangike ɗon o wonde eɗen gude makko ɗon ha si mo yiɗi mo wawi yawgol safa e marwa ɗon ɗum ɗon ko safa e marwa hajju ngun o yahoyta ɓaawo ñande sappo so yahi ɗon so yahali hara o nenni ñande sappo o yahoyay amma wangande nden ga suudu kaba ko jantiɗen ɗo ko juuro ɗum na wangande hajju nden ko ɓaawo arafa waɗata so ganni ɗon nde o hewti o hayso ñande go'o juldano ko ɗen gude ɗon o wondata e muɗum ha ñande julde ñande sappo donki ko ɗo o serti kanko e o waɗɗoɗa ihram nde laabi ɗiɗi ora so gani umra o itta e gude ɗen ɓorno conci mum luttuɗɗin ko harmannomo sabu hajju fof no dagi oɗo o wonda e gude ɗen ko harmannomo sabu hajju no harmanimo ɗon waɗugol parfum sonnajo makko no harmanimo o resata o resinta o ittata peɗa o fembotako
ko nantata e sifa ɗin piiji tawɗi no harmani ko mahdurat al ihram. So woni ñande jeetati kanko e hajjuke ɓen ɓe yada mina ɓe warran no jantorɗen non naane mina arafa musdalifa kaƴe ɗen buge ñande sappo. So yiɗi o yaha nden ñande o wangoyo non wangande hajju nden. Si hawri ka o ari o wangi wangande ziyara nden o yawno safa e marwa haray o gayni safa e marwa go fawaki. Si o wanganoki non safa e marwa o yaha safa e marwa ñande sappo ɗon o arta o waɗa golle ɗewɗa wanno ɗen fembagol e hirsugol no fawimo kanko kadi e wontugol mina sappo e go'o e sappo e ɗiɗi. So yiɗi addintingol o addintina o hoota. So yiɗi nennagol o wonta sappo e tati nden ñande o bugo kaaje ɗen o hoota. Si hawri o wanginoki o yehi safa e marwa haray ko wangande wayno dunum heddanimo o wango jeɗɗi wanegol suudu kaba o hewtoya ka makko. ɗum ɗo ko yawɗo waɗi hajji e umra e laawol gotol e ihram gotol. Amma none tataɓo on ko yahugol waɗa hajju on tun umra tawaka e golle maɗum few. On noon ɗon ko notagol Allah waɗugol hajju wiya labbayka allahumma hajjan Allah mi notike mo waɗugol hajju. Oɗo e o mo jantiɗen joni hawtodirɗo hajju e umra on e ihram goto golle maɓɓe ɗen hino nandi hay hunde ɓe serta si wona oɗo hirsugol fawakimo. Sabu kanko ko hajju tun o waɗi ko waɗɗo hajju e umra laawol gotol fawi ɗum hirsugol. Amma oɗo waɗɗo hajju tun kanko hirsugol ala ko no oɗa warri non o warrata. O naatiɗo e ihram on so yewti makka o wango juragol suudu kaba o wonda e ihram makko on ɗen gude ɗon e kala ko harmannomo no harmanimo o wonda e ɗum ɗon ha ñande jeetati o yaada e hajjuke ɓen mina arafa musdalifa e bogagol kaaƴe e wangagol so yiɗi ñande sappo safa e marwa e kanji ɗiɗi o waɗa ɗi ɗon. So yiɗi o bugo kaaƴe ɗen o warta mina o hirsa o hirsugol fawake mofan o fembo o itta conci ɗin piiji ko harmannomo fof dagike si wona sonnajo on ɗon dagaki taw ha o wangoyo. Hande kan noon ñande sappo e goho ma sappo ɗiɗi ɗo faala o mo wayade wangoyo. Si hawri ko sappo ɗiɗo yehi so faala o artata o accirini mina on. Sina ɗum o wona ha sappo tati o yaha o wango si hawri o wangoyanoki. Si hawri o wanginoke haray kan kadi ko wangagol waynagol ngol woni ko heddanimo. Haray ko ɗiɗo noneji tati won noneji hajju ɗin. No laaɗo sallallahu alaihi wasallam ko none ɗin mo on ɓe waɗuno ɓe naatidi hajju e umra e ihram goto ko noon ɓe hajjirno. Kono noon ɓe makuno ɓe maki hara feñannoɓe ko feñani ɓe ɓawti ɓe arde ɓe waɗa umra on ɓe gayna ɓe waɗayno umra on tun ɓe yalta e ihram on ɓe habbito hajju ɓe horminoyo laawol go. Ayi ɓe wi si hara feñannoɓe ko feñaniɓe kon fewndo ɗon ko hajju e umra on ɓe waɗayno mo be e ihram muɗum feerejo. Ɓe yamiri sahaba e maɓɓe en kala tawɗo ɗo waali ko hirsata kon addori yo o tigi dagintin ɓaaw umra makko yo yalta e ihram on o habbito ha hajju on si hewti o hormino ɗon o waɗa hajju goo. Kam koɓɓen lutodir ɗo komo nulaaɗo waɗi on ɓuri moƴƴude ka ko moɓe tindini yo waɗe on ko ɓuri sellude ko moɓe tindini yo waɗe on ko non ɓuri moƴƴude sawɓe makko on si hara ɓe yiwu non ko ɓe sakkiti yiwde kon ko ɗum ɗon ɓe waɗayno. Hare wonande taw ɗum ɗo mari feere ɓay hajju on e umra on woni waɗo ihram goto woni waɗo ihram ɗiɗi fof mum a hirsay ko sendi ɓe wo ko wangagol ngol ka suudu kaba oɗa ko nde wotere waɗɗi oɗa ko laabi ɗiɗi a wanganto umra wanganoɗa hajju sa waɗi ihram ɗiɗi so ihram goto ko hajju on tun wangantoɗa umra on no natori nder ton. Amma safa e marwa e kadi ko nde wotere oɗa mari oɗa no marde laabi ɗiɗi ɗum ɗon ko ɓe serti nayi na ɗum ɓe ɗiɗo non ɓe hirsay. Haray neɗɗanke on so tawi hino newanomo ko hirsete kon yo yahu o waɗa tamattu on. So tawi newantako mo ko hirsete kon yo yahu o waɗa ifrad on hajju on wacca ɗon e qira noon sabu qira noon no wondi e ɓittere wondugol e ihram e ko harmanma sabu hajju yontere jonte ɗiɗi lewru nde wonde araɗa habbiti ɗum ɗo no harmanma ɗum ɗo no harmanma ɗum ɗo no harmanma no wonde e ɓittere wondugol e wudere e wanare wonande en enen anda wudere gorko meɗen anda wudere no mettani en fi moƴƴa jama communauté ji goo leƴƴi goo kañum no woti ɗum ko enen en wota. Hare ndarugol ko newani en kon e ndarugol Incha'Allah ka baraji ɗin ɓuri ɗudde ɗen ko sallallahu alaihi wasallam rerɗini kon yo waɗe ɓe maki siɓe anduno ko ɗum ɓe waɗayno hay neɗɗon ko yo suɓo ɗum ɗon ko ɗum waɗi enen jama men gonga laamu ngun ko ɗon fewtini jama o fof windiɓe hajjuɓe fof hino yoɓi coggu dammol hirsoyte kolkol. Haray ta goto waɗu sattere fi dina muɗum kan ta waɗu no wowiri non ma no naniri non ɓattu karam koɓɓen janga fama dina maɗa kan rewa Allah dina laaɓuka ka golle laaɓuka ka finde heɓa joddi ɗaɓɓan ndin en toro Allah yo Allah newinan windiɓe hajjuɓe ɓe yaha e jam ɓe feƴƴina hajju maɓɓe e jam
yo Allah jaɓano ɓe golle ɗen fof o danda ɓe faljugol e bonnugol o yaafoɓe kala ko ɓe faljoyi ton kadi o hewtintina ɓe e jam o tawtina en ɓe e jam enen kadi tawɓen Allah newnanalen taw yo Allah newinan en e hoore cellal e hoore feere yo Allah yaafo en dendanangal bakkatuji meɗen o fewna en o fewna ɓengureji meɗen ɗin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم من الخلفاء الراشدين وعن جميع آله وصحبه الكرام وعن معهم بمنك وعافيك ورحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين